Like in Karnataka, other states are going on party lines. First powers are devolved, then they went on party lines. So I'm of that opinion. बरें रोहनाचा एलिगेशन सिरियस आहा की एक मिनिस्टराच्या बायलेक कॅन्डिडेट करपाक मेळचे इतली लेवलाचेर वचून तुमी हे डिलिमिटेशन मायक्रो मॅनेज केला आणि त्या प्रमाणे केला इज अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन ना माझे सरळ म्हणणे असा एखादो आता एखाद्या मिनिस्टराची बायल जर ती पार्टीन जर काम करता असत जाल्यार शी इज ऑल्सो वन ऑफ द कार्यकर्ता शी इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल वर्कर जर इंटरेस्ट आसा जाल्यार कोणाच्यान रावणूच आनी कित्याक रावचे न्ही माझे म्हणणे आसा रावचो पण तो म्हणटा की तिका रावपाक मेळचें म्हणून तुम्ही रिझर्वेशन करता म्हणून तुम्ही डिलिमिटेशन करता दॅट इज नॉट करेक्ट रिझर्वेशन दे पळय सगळ्यात रोवन एक मिनिट सगळ्या खबर आसा म्हणजे गोंयचे आनी परवरीचे तर बिलकुल पिशे ना परवरीचे शाणे आहा लोक तुझ्या कडेन पयल्या उपरांत कळटा कशें आसा जे नंबरींग जर पळयत न्ही तूं जाल्यार नंबरींग पळय रिझर्वेशनच्या बाबतींत मागीर तुज्या लक्षांत येतलें की बाबा महिला रिझर्वेशन जे आहा ते कशे दिल्ले आसा तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी काडून तेजें नंबरींग पळयल्या उपरांत एक तर दुसरी गोश्ट ओबीसी रिझर्वेशन जेन्ना दिता आसतना तर कॉन्स्टिट्युएन्सी द पर्सेंटेज ऑफ द ओबीसी ही पळयली वयता आनी तेज्या उपरांत त्यो डिवायड तुकाय खबर आसतलें कारण एसटी आतां खंयच्यो दिल्यो वता बाबा नॉर्थांतल्यो कित्यो सावथांतल्यो कित्यो हाज्या उपरांत ती कॉन्स्टिट्युएन्सी जर ओबीसी नॅचरल कोर्स ऑफ हय रिझर्वेशन मार्किंग नॉट वी but the director of panchayat and election had followed this. The government or you. He says government has no role in deciding anything. It is the directorate of panchayat and state election commission. The government does not decide. There is one man who decides for the government and that government then tells about it. हे सगळ्यांक खबर आसा तो आता उलोवंक शकना बाबडो भायर बंद जातले लेट मी कंप्लीट महिला रिझर्वेशन काय कितें आय वूड सजेस्ट प्रुडंट कॅरीज आउट अ सर्वे ऑफ युअर लास्ट डिलिमिटेशन एंड दिस डिलिमिटेशन लास्ट डिलिमिटेशन 2000 जाल्लें मगो 2000 सो आतां 14 वर्सांनी 15 वर्सांनी कितें जालां एंड हाव द जम्प शुड हॅव बीन हाउ the reservation should have been rolled cycle how it is so his argument is we is 25 to 25 he is saying it is 25 to 25 we have changed the nature of constituencies so it cannot be a continuation is his argument it is true I am again going back on North Goa बार्देस तालुका समज तुम्ही देवयल्यो मरे ऑल गोवा 30-25 केली नॉर्थ गोवा तशें जाल्यार बार्देसान 8-9 कित्याक केली सो यू इन्क्रीजिंग इन वन वन तालुका पॉप्युलेशन वायज आय एम नॉट कॅरीड द डिटेल्स परवरीन पॉप्युलेशन वाडला आसतलें आतां शेवटी इट इज अ वोटिंग नंबर ऑफ वोटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 10,000ची दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी 15,000 अशें कशें जातलें दॅट शूड बी द इक्वल एट लीस्ट 14 प्रमोद हॅज नॉट स्टडीड बिफोर कमिंग हियर म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी दोन्ही नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑल आर इन द सेम रेंज ऑफ वोटिंग पॉप्युलेशन सो हात लावपाची गरज केन्ना आसता जेन्ना हांव सांगे सावड्ड्या सारकेली एक 35,000 आसा ना 30,000 आसा दुसरी 20,000 आसा यू नीड टू डिलिमिटेड वेन एवरीबडी इज ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेस ऑफ नंबर ऑफ वोटिंग पॉप्युलेशन यू डोंट हॅव टू डू दिस एंड स्पेशली सायज ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज कित्याक केला to favor their own people because I feel the party is little scared that my candidates may not get elected because of the type of situation that has arisen after 3 years of governance. हे लास्ट 3 महिने 4 महिने पहिले जाल्यार चड जाला हाज्या खातीर तांकां कशें फायन ट्युनिंग दे हॅव प्लेड द सेम गेम ड्युरिंग पंचायत पीपल शोड देम हाव फेर दे वेर दे हॅव इलेक्टेड देअर पीपल झेडपीन ताणें कितली नाटकां केली पीपल विल इलेक्टेड यू गेट रोहन आमकां भिवपाची गरज ना गोंयची जनता दोळे उगडे दवरून पळयता हे सरकार कशें चल्लां हे तांकां गोंयच्या जनतेकूय खबर आसा आनी गोंयच्या जनतेन इलेक्ट करून दिल्ले सगळे वेगवेगळे विशय आसतले आनी जी प्रॉमिसीस दिल्या ती ह्या सरकारान फुलफील केल्ली आसा सो दॅट गोंयच्या जनतेक नक्की खबर आसा की झडपी इलेक्शन्सच्या कोणा बरोबर रावपाक जाय कोणाक निवडून येवपाक जाय जो लोकली थंय काम करता ताकाच निवडून दितली म्हाका एक जाता नॉर्थाचो व्यू रोहन घालो वॉट इज अ साउथ व्यू साउथाचो व्यू इन टर्म्स ऑफ डिलिमिटेशन and in terms of reservation. What is the view from south? South people, most of the Gram Sabhas in the south have opposed elections on party lines. And as far as delimitations, I agree that every 15 years delimitation has to take place. But then the geographical boundaries have not much changed in the south. So that is why you are saying that delimitation and reservation won't be an issue in south. No, I don't think it should be because people are ultimately going to see the capability of the candidate.
and they'll decide. The Rohan's argument is that you are reserving it and delimiting it in such a way. रोहन परवरी पोवचीच घुरता म्हणून रोहनाक प्रॉब्लेम जाला. रोहन खंय बाकीचे पळयता, रोहनाक परवरीत दिसता. शी इज लुकिंग आफ्टर द होल साउथ गोवा. Okay. Rohan is not looking after North Goa. No, there is a difference. The problem is in Bardesh Taluka, if it is of my interest, I am the only independent MLA. Other than the balance 7 जे 6-7 आमदार आसा ते बीजेपीचे आसा. बरोबर. सायडीचे पळयले जाल्यार 20 जाण समज आमी हेवटेंतले नॉर्थाचे धरले जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ देम हॅव बीन इलेक्टेड ऑन अ BJP ticket. So the question of he discussing this topic does not arise here. I am voicing the opinion of people who are either stakeholders or who are one of those 27 ZP members who have been trying to give घुसमटले हे लोक इल्ले उलोवंक शकना भयान की आपलीच फाल्यां कितें वाट लायतले म्हणून. This is the scare in every person's mind today. कितें revenge politics is in. This is a new system. कोण कोणाची वाट घ्या, कोण कोणाची वाट लायना तुका दिसता तशें. रिवेंज पॉलिटिक्स जेन्ना तूं म्हणटा, रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा तेन्ना तांचेय कांय आमदार आसात जाणी ओपनली सरकारा अगेन्स्ट भुमिका घेतल्या. तांचेर रिते रिवेंज घेतले दिसना तुका जाल्यार रिवेंज इक्वल जाला सारको. थोडे दिसना तुका. You can see one particular issue which have happened to tourism as a issue card. One of the MLAs who is supporting, I mean, he was a part of the government, chairman of PDA, Michael Lobo, in his constituency, without taking him in confidence, sheikhs, you are giving an identity of एक पाटीन tourism वाढूंक सोदता, दुसऱ्या पाटीन कोणाक कॉन्फिडन्सान वचना आसता तूं डेमोलिशन ऑफ शेक स्टार्ट करता, बीच बेड फॉरेनरांक उठोवन तूं बीच बेड्स कापता. So तूं कितें म्हणटा, revenge is not only against Rohan Kawade, revenge against Michael Lobo also. This is because maybe those two people don't fine tune which the party knows. ताणे ते ना म्हणून तुम्ही मीडिया नोज व्हॉट इज हॅपनिंग. सो what I am trying to say, मायकल लोबो कितें विषय आसा जाल्यार तो पार्टी कडेन मांडचे तेणी. Why should it is not an issue. It is why you should go to Rohan. रोहनाकडे कोण येना. शेक डेमोलिश जेन्ना करता, tourism of Goa is affected. It reads through your media, it goes through news channels, it is seen by the people. A drop of people आमी म्हणटा tourism उबे करता त्या पद्धतीत पिक्चर ना. म्हाका सांग बारीकसो कितें विषय जाल्यार रोहन ते पिक्चर खूप मोठे उबे करता, तसो काय विषय ना. रोहनाचो विषय कितें फक्त पर्वरी पुरतो आनी बाकीचे नॉर्थ गोवा सगळे बरे आहा म्हणटा. So you are saying that you have done something in Porvorim or you have not done anything? No, we have not done anything in Porvorim. Not even in Porvorim. Entry poll entry poll results you will get in the maybe next by 28, 29th or whatever, 28 first or second you will get the entry poll results. And you are just firmly claiming that a minister's wife will contest. Will contest. कशें आसा कोणीतरी कॉन्टेस्ट करपाक जायना म्हणून रोहनाचो स्टेटमेंट आसतलो. ऑफकोर्स you are swinging it on Rohan now. So the ministerची बायलेर contest करपाक जायना. पण रोहनाचो कदाचित स्टेटमेंट Rohan is preempting it. Rohan is preempting it to avoid the contest. Okay. But in South also I was surprised how Veli, Shishini and Ambeli and Asolna, such big panchayats are made one zilla, which is something very, very fishy also. So you are saying that the number as they exceeded, one is made smaller. So there also some, I feel some people in power have played some mischief. I feel. You feel that people in power have played some mischief. It can't be so big and such a drastic change. But more or less overall there are issues. ताणे सांगले 27 जण आयले. 1-2 areas it is. 27 जण आयले, 27 जण ZP सांगले की आमकां हे नाका. Why government did not feel that opinion or that view should be considered? When the government had studied for the last 15 years, 3 term governmentan जिल्हा पंचायतचे पळयले आणि they have compared with the other states also. म्हणजे पंचायत राज ऍक्ट जो आसा म्हणजे 3 टायर सिस्टमांतल्यान पार्टी सिस्टमीचेर कशी चलता आणि त्या पद्दतीच्यान आमी म्हणटा की डेव्हलपमेंट लास्ट 10 पर्यंत कशी पावपा खातीर तेजी मदत जाता. एंड हो विशय जेन्ना पळयल्या उपरांत पार्टी गव्हर्मेंट फील दॅट शूड बी ऑन पार्टी लायन. दुसरो विशय आता एंटी डिफेक्शन लॉचो. फाल्यां समजा मनीस निवडून आयलो ताका तुमीच न्ही फाल्यां समजा काँग्रेस सत्तेर आहा, तुम्ही तांकां धमकी दिवन तांकां भिश्टावन तांकां हें करून आपले वटच्यान ओडपाचो प्रयत्न करतले. इफ देर इज नो एंटी डिफेक्शन लॉ इन प्लेस वेन यू आर कंडक्टिंग एन इलेक्शन ऑन पार्टी लायन देन इट इज कंप्लिटली ओपन फॉर हॉर्स ट्रेडिंग. हे दिसना ही गजाल पयलीं जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ली. एंटी डिफेक्शन लॉ ज्यो काही त्रुटी आसा भितर तो कमिंग जे आसा असेंब्ली आसा ह्या हितून जाग्यार पडटल्यो. But what I'm saying, what my point was, when we discussed this, there should have been an open debate with all stakeholders. What I feel is that I had first only said, first put the anti-defection thing in place.
And, He is what making was a very the- major why only announcement. for our No, term of No, ZP? he is making a major announcement. appeal to the He is CM. making an announcement that in the next This assembly, session, they are doing But this they ordinance, are there was- bringing in anti-defection that law case, there for was no Zilla need of an Panchayats. ordinance, That's a no? major announcement. नहीं भाई एक काम कर They मरे could have had एक काम this in कर the मरे assembly only and done it elections with all. elections of ZP have been announced नहीं if the party was so clear they should have had तुझे budget session का change आहे ना because it's a budget session Correct. ती date change आहे ना ताज्या मागीर तुम्ही ZP घेवपाची एप्रिल मे ZP घेवपाची Better. मार्चान अँटी डिफेक्शन लॉ करपाचो आणि हे सगळे पार्टी लाइन जाय ते करपाचे रोहनान सरळ इलेक्शन कमिशनाकडे वचपाक जाय आशिल्लो आणि इलेक्शन कमिशनाक सांगपाक जाय की पोस्टपोन करा थोडे दीस बरे जातले म्हणून तुका सांगून फायदो ना ना. म्हणून बीजेपीक सांगून फायदो ना सरकाराक सांगून फायदो ना election commission is different No, but what- we are talking about deciding on certain factors which are on But party lines government or other तुका खबर आसा things government also requested what दोन महिने I'm sorry postpone but करचे I म्हणून think ते- he's still confused party lines आणि delimitation is in the scope of the government सारखे मरे आता केला ते तर तुका इलेक्शन कमिशन आहे ना सारखे by date of elections is announced by them by whom by election commission so जेन्ना केन्ना दिली जेन्ना delimitation is submitted to the election commission yes But it is announced. by the director देऊ of नका मरे पंचायत, director देऊ of नका पंचायत. say it is not possible we have to do proper delimitation anti defection law pass करूया सगळे पार्टी लाइन सगळे जाग्यार घालया असेंब्ली जावनी मागीर करूया ओके What मला is लास्ट एकच सांगात यू आर अनाउन्सिंग दॅट नेक्स्ट सेशन गव्हर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अँटी डिफेक्शन लॉ फॉर झेडपीस try to bring ट्राय टू ब्रिंग ओके यू विल ट्राय टू ब्रिंग लास्ट म्हाका दिली एक सांगात की इतली सगळे जातकीर आर यू प्रिपेर्ड टू फेस द इलेक्शन्स फायनली और तुमगेले अशी ग्रीवन्सीस आसा की तुमकां इलेक्शनूच नाका पाड फुडें कांय फंड नात कांय पावर नात आनी वेल्यान पार्टी लायन्स कितें No, what I'm saying is, see, why party, whoever is the party, even I used to fight earlier with Congress government. Solid I fought for this. correct I'm not for any party, I'm for decentralization. So, whatever, earlier also, whatever DPC, it's mandatory. Correct. District So Planning do Committee. what is mandatory. We don't need a party to give us the powers. Okay. Finance It is Commission has constitution already. that is- it is constitution that has given you the Finance power. Commission is already recommended and formed by the state government. Correct. They are telling Baba, this is the amount of budget that you should give the panchayat. Just give that. Why to have the party line election ओके and do it? रोहन Dip- तुगे म्हणणें कितें फुडल्या 8 दिसां भितर कोणे कोणा खातीर कित्या खातीर आनी कितें केलें तें कळटलें हय डेफिनेटली कोणे कित्या खातीर केला ते 8 दिसां भितर रिजल्टूय येतलो ताज्या मागीर लोकांचे ऑलरेडी दोळे जे उगडिल्ले आसा तांकांय दिश्टी पडटले कितें चल्लां ते अँड रिजल्ट्स ऑफ ZP आय थिंक वील स्पीक द फर्दर कंटिन्युअन्स ऑफ अ गुड गव्हर्नन्स आय थिंक हांव इतलें आय हॅव नथिंग टू डू विथ द गव्हर्नमेंट इज टेकिंग डिसिजन्स बट रॉंग डिसिजन्स आर रॉंग ओके हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता एक गजाल लास्टाक रोहनानूच सांगल्या की कितें केलां तें सारकें काय चूक तें झेडपीच्या इलेक्शनाच्या रिजल्टांतल्यान कळटलें आयले तिगी जाण ही मतां मांडली एंट्री पोल रोहनाचो कितलो खरो ठरता तें म्हाका दिसता सगळ्यांक आतां इंट्रस्ट उरतलें तें पळोवपाचें सो इतल्याचेर आमी थांबतात आयली मतां मांडली थँक्स लॉट पळयत रावात पुढे नमस्कार